Бачаҳо азиз, салому алейкум. Инаи дар зачаи пула дашмо нишон тиём барое ки результати Toyota Highlander дашмо мегӯм. 6 феврал мо фурӯхтем Toyota Highlander. Ина Фазлиддин навистагиай. Ҳозир дашмо мегӯм ки дар чанд сум мошина мо фурӯхтем, чанд сум мо чиста фоида кор кардем. Мошина фурӯхтем 1 миллион 720 000 рубледа. Мо дар ҷаи наи чемпиона фарёд кардагем барое ки ҳисоб кинем. Шумо ира медонед ки охирон бозии мо да Макс бой додак. Бора вай ҳозир агар бо плора нишон тием дирнаши қаки месӯза. Макс, короче нёка. Мошин данҷа мо навистаги. Мошин да мо ғалти дак 1 миллион 268 000 Toyota Highlander. Мошина калькулятор табги. Мошина мо фурӯхтем. Бачаҳо аз нёкне чанд сум кор кардам. Шумо просто шок да меғалте. 1 миллион 720 000 кун. 1 миллион 720. Ҳо. Минуси 1 миллион 268. Примерно якни моҳ да мошинамон соз кардам, фурӯхтам. Чиста фоидаи мо бачаҳо азиз 452 000. Ака ту ҳамин савол да ҷавоб ди ки ту метавони ҳамин рекорди мна зада. Чӣ бане? Да якни моҳ. Ҳавай ҳам метавонистам Макс да як моҳ кунам. Ну съёмка мекунам, машина задагира, таксира соз кардам, успеҳ накардам ҳамин машина кунам. Якни моҳ да машинамон соз кардам, фурӯхтам. Ина пул. Чиста фоидаи ман чанд қад 452 000. Ҳамин ҳафтаямон ҳисоб 100 000. Ҳафтара чикор мекунӣ ватан? Ту буги ҳамин рекорда метавонӣ зада да якни моҳ 452 000 ту кор кунӣ. Да якни моҳ спокойно мекунам. Охирон видеора бачаҳо гуфтанд ки ту бой додӣ. Ту розӣ ки ту бой додагӣ? Чихе? Ҳама настага ки митра бридам, митра ёрдам кардам да мошинита соз кардам, додам. Чихе ти? Не, бой надодам. Уҷа настага ки ничия. Ничия. Нёк ватан. Митра метавонам бой. Ситуация спорниши. Ҳа. Ту гуфтӣ ки ман да як рӯз фурӯхтам, ту да як ҳафта фурӯхтӣ, но уҷа да гап буд ки ҳами фурӯши пули зиёд. Ба одамон ҳастанд ки ничия масад. Бачаҳо ҳастанд ки ҳайсар кунӣ ина як видеои дига. Ина реванш мекунем ина форан. Чӣ реванш мекунӣ? Ту дори ягон мошин. Ту метавонӣ. Конечно. Тра мефора ки бор дига позорицаш мехта. Позорица намеша. 100%. Точно позор намеша. Бёхе мекунем. Мана ту метим я бор дига шанс, возможность. Ну, машина ки ту мехари, ту машина мефурӯшӣ да подписчикои ман. Барое ки подписчикои мана бисёр поддержка кардам чентра. Боравай машина ки ту мехари, да болош мемони и қак фоидаи худта, машина мефурӯшӣ да подписчикои ман. Мешава? Именно да подписчикои мефурӯшӣ. Да YouTube канал, да Telegram мемонем, ягон бародаре ки ну шароитиш камтара, мехара, мефурӯша барои худша пул кор мекуна. Арзонтар. Арзон мегам ки на возможност аст. Арзон мефурӯшем ё ки барои худшона соз мекунам, барои фурӯшира фарқш нестай. Маънои видео ки машина ту мехари, ман да метим шанс, қатъи ман як бор дига реванш кардана. Машина ту мехари, мефурӯшӣ да подписчикои ман ки подписчикои манам пул кор кунанд. Ай беғарз ту. Хорошо. Шидак? Давай. Мерем машин хари. Рафтем. Набошам чанд сум да ту пул да корай? Ман да бу қабишои дар кунест да бор. 350 000. 350 000. Варианти зур, варианти 1 миллиона да 350 000 мы уже ёфтагим. Ҳеҷ ка наметавона ин варианта биёва. 1 миллион места да 350 000 мы ёфтагим. Хай набошам хе мекунем. 350 000 метим. Toyota Highlander бачаҳо азиз историаш тамом шид. Мо рафтем машин харӣ. Машина мехарем, да ятаи шумо мефурӯшем и шуморам соҳиби пул мекунем. Ҳамфинистай? Реванш. Аёда наброр. Машин да барои подписчики ман. Али подписчик да метим. Но подписчик баъд мо да результатшо нишон медем. Гап нестай. Ягон камбағала соҳиби машин мекунем бошида? Рафтем. Ну чё, чӣ навигари гап заку? Дастом ях кардагия, фақат тез бугу. Ина мошин. О. Наханд, нагу ки мошиноите пастяни мусора, хеле бур серьёзно относиться к кори мада. Серьёзно. Ина боханд. Ебите, не краши меня. Второй слой краска надора мошин. Пленка, вот пленка ракха. Машин таксия бугу. Таксия, краска заводской хыча, биё ина талшина метон, хати биё бзане. Стой дура, биёре ина, стой дура. Бачаҳо ай чихи серьёзни, давом нақом кеста. Ту шогирди муни, аёдат наброр. Ту шогирди муни. Мошин зур аст ҳастанд бачаҳо. Такси кор кардагия. Пленка буд. Пленкара кан, краска заводской, ай хычай. Пеш задагӣ набуд.
Ози мордаш задагия нишонтон метием биё. Шафтолу бугу братан. Ёкун. Бе ай пишиш жи нишон тием. Бачакой ай машини Макс хадагай. Хча махта кадестай. О. Цвет редкий ай. Под заказ миям. И братан сталбара қчоқ кадагай. Ёк ягон аробара қчоқ кадагай. Конкретно задагай яки Макс. Исвеску. Фарби бади да исвес. Бачакой азиз. Хундай Solaris 2015 сол. Машин да такси кор кадагай. Пробегш камай. Но машин инаи кузуфош задаги нестай. Хози Макс меяки да чанд сум харидак. И да чанд сум. Да шумо примерно мефрушим. Да салон рестайлинг ай. 2015 и рестайл ай уже. 2015 350,000 ман харидам. Ина медурем салонда. О. Мисли клош аст. Клош мераса хай амҷа як. Бачакой азиз. Вақти удар задаги печкаш ғалтидагай. Ранги шумо нағз мебинед ки монитор кадагай. Ну маълум ай ки салонаш. Не кадаги нест монитор Монитор? айхчай. Айхчай? Рестайлинг ва. Рестайлинг. Бон фикр кардам ки айхчай. Лабаҳои шикастагиай, я салонашо мебари, я химчиска мекунӣ, тоза мекунӣ, чихолашо мекашӣ, мошинча хушурча мешавад. Да подписчикот арзон метием. Чанд сум арзон? 400,000 метием. О, 400,000. Соза ку мо ях кадастам да беронли. Ҷа мо омадем уз эвакуатор бор мекунам мебарам. 350,000 мен и одам дадодам фақат. Ҳама да комментария меояд ки ҳаваи арзон кадати чикор мекунам мега баъд чиш мегӯй одамота. Мале, и соҳиби ҳамин мошин вақти фурӯхтан мада даже барои эвакуаторский канакадак озим дашмо мегӯм. 10,000 дига барои эвакуатор. 490,000. 390,000. 390,000. Ёки Макс, идан ягон камбағал мехара, мо ягон сум кор кунам, ёки барои такси мекунам, чӣ коре намекунам, кори вая баъд одамо моро хейт накунад ки шумо даброш бисёр кор кардастед, и қак мон всё, бутеш Макс, браво. Мале, 390,000. Агар ман ҳамин мошина кунам ку парктроник, монитор, вагон мешавад, салафанаш мекунам идама. Гапои назадасти? 250,000, 300,000 кор мекунам. Серьёзно гуфтесам? На ханди, ҷо механди. Ёк, да ты чанд сум меғалтад? Например, ты хариди 350,000. Примерно ты 100,000 дига сарф кунӣ 150,000, монда ты биғалта 500,000, идеально мекунӣ. Ты я соз мекунӣ, краска мекунӣ, биё пеша нишон диҳем. Полный запчастош қати усто, да ты меғалта 500,000. Нархи бозор примерно 700-800 то 1 миллион аместа. Тира метони фурӯхта 700,000. Спокойно. 700,000. 200,000 ты кор мекунӣ примерно. 200,000 кор мекунӣ. Ози касе ҳамин мошина мегира, совети ма да шумо. Ҳамин мошина полный рост кунед. дар кор несте запчастои оригинал бикове биёе арзон чӣ хеле мо чанд бор шид нишон метиҳем. Мо даже ёд додем, обучение кардем мардума ки ёд бигире ҳамин кора, ёд бигире запчастои арзона хариде, сабират карде, фурӯш дамонде. О мошин зурае, ман метавонам ози ҳамин мошина дар хидм гирифтам оно. Ман дар кор нестам, ай зурша мегирам оли ба хидмат. Барои ҳамон Ёки боҷа, чӣ ях кадаг, ге намедонам дига чӣ буга. Капоча ки хай нишон тиҳем. Лабавоша Бачакой азиз, ланҷинош ихта качдагай, и крылоша мешава соз када, капотш алиш мешава, телевизор, бампер, ланҷирон, усилитель, вентилятор, радиатор, антифриз, бочи, дета фар дар корай, решоткаҳои поёнаш дар корай, туманка, балонош зимистона, балонош зур бидиян Макс. балонош зурае, Балонош балонош зур. нав задай, балонош нава. Мошин состояниеш безеб нест, до аварии состояние 100%. Мошин мега. Не, мы ходим просто мошин такси кор кадагай, ну кузов задаги нест. И чандам аварияша, 7 аварияша, ну ҳама авария да пеш бидак, да модаш бидак. Ҳоз не гидиш краска кадаги нест. Ягон ҷош, абсолютно не крашение. Даже хат кашидаги нест ураби. Ну, свет махкул шудак, да, свет махкул шудак. Я bo'lgan nishon tiyim. Switch da ma'qul shudaq. Salon shaqatik tabiiy Yo'q, salon shaku. Chexolda, таги чехол тоза мен дидам, ева коврики ҳама. Я яхим скакнем вообще хшуча мешамакс. Агар мера бухтим, скакада бутам да патичи. Вай, эвакуатор. Фарид кади? О, эвакуатор фарид кадам ҳози мия. Берин шангас я 20 градусай дастам ях кадам вообще. Макс, нёк чихе мекунем. Чтобы видеоро мо тест партаем, ҳозир ин мошина мебарем пеши сервис, сурат мегирем, дар телеграм мепартаем. Ягон подписчикмон омадак, да 390,000 метиемаш. Мефтем, бовай мегем ки, бародар азиз, ин мошина мо дата додестем реально ба нархи арзон, илтимос, вақти фурӯхти, видео кун, да мо парто ки чанд сум ин мошин ту кор кади.
همین من اهمیت دادم در تلگرام تو ماشین میپرتی کو ها. نو آدمو میدرن میگن خی اومد آخی ریالنی وریانت های و چی بنا میگیرن من حیران من я خلوش даже زنگ زدم нет еще не продали мега или вот сейчас пришел мы уточнить میکنم که رس اومد یا که یگان توجیگ اومد میپرسم نه میگه فقط رس نمیده بخره می تلگرام در وقتی که پارس تک کردیم 99 تویس ایو ماشین تو کار کردن میشه داشت یه خلاش هم میگم بیا خودم بخرم میگن نه ماکس نخرش مون اون بچه در یک نون میشه یک تو کار میکنه Насиб боша Макс якми марда обучение мекунем. Яким обучение ки мо кардем ку Макс. Обучение зур кардем. Қариб 1000 одам довольни. Но да миллиони одамой довольни, одамой ҳастае ки недовольни. Ҳеҷ вақт ҳама одам довольни намешавад. Боравай, чико мекунем? Чтобы бардор мефаҳмонам. Ки недовольни? Ҳамон одаме ки саҳар ховай, намета бихезад, биё инаҷа ханакида, бестам мошина таргават кина, бо чош ях кина, гизаш кина гузай по. Но ман ёд гирифтам ки ман мекунам. Мисол да, ҳозир да подписчики там бутам, 20000, 25000 монам, майли. 30000 мемонад. Ки адохи да я рӯз да гиҷот мегири ами пула. Ту ягон бизнесмени зур бошӣ, бигем майли ака, ту зури. Но вақте ки ту обычный работяги ранги мо, ту бихез ҳар хати бира бин. Ҳамин мардам ку ҳар рӯз мошин харида фурӯхта. Ина марҳамат. Я тай дига ина фурӯхтаиста, мега биё бихараш ҳозир. Чанд сум мегира? 430000 гуфта. 430000, 2014 сор 430000 мега. Медем барои чи? Мошини мо 400000, нархи 430000. Бародар азиз, ира бинед кришаш шпаклёвка кардагия. Дисте? Иҷош рангош дига хела. Ҳама шпаклёвка кардагия, моторша кардагия. И салон шабиеш мо. И салон абни. Подушкош кафидагия. Ва ё айхидаш неста, ина иҷош айхидаш неста, ина рангош фарқ мекунад. Мошини марда камо хафа накини ози биё бина. Мошини мо чокия? Мошини моро пеш задагия, ну вокруг краска заводская. Бора ҳавай. нархи 400000, нархи вай 430000. این ماشین شما میتونید با قیمت‌تر فروشه. این ماشین میخری شما باید مینیمم 150000 кузов краска کنی، химчистка کنی. Ну, короче, корش бисёре баравай. Коробка, ходовой сад фризай. И ягон чи надарам, ира хай кадам дидам, автомози як иш ҳам мехара. Но мақул нашди вообще мардаги. И машин зурай. Ира ами кади фора خودت بگرد در تاکسی 2-3 سال میتونی بگردی پول کار کنی میتونی بفروشی و یگان چیز دیگه بخری وریانت هر روز میشه یه وقت را نگاه کردیستم که وقتی باید برسه گذشتن را کی خارج بدی بعد یا بولگه خیلی ماشین چرا نشون تیو یا خیلی ماشین چرا نشون تیو باز با اویکاتر دا بور کردن نشون تیو مکس ببریم در ماشین قبل شدیم دستمو گرم شود یک دیگه همین کسی در تلگرام های اوزی میبینیمش ما در یوتیوب نمیتونیم پارتیم ماشین فروش تلگرام بدرویه اوزی ویدیو میبره ماشین اوجه ممکن فروختگیه برای همون تلگرام در باید پاسیسات سکنه که ما واریانت های زور در اوجه پارتیم شما بینه بره بخره یاکم خیلی میکنیم اوزی این ماشین وقتی بردیم پیش سرویس که تو فروختی بعد اوچه تیمون میشه ما اوجه یا ماشین چه یافتگیو میریم میخریم او ما ترای برادر ما максимум газоват мекунем ки то пир шидан та мана нагзади буд то пир шидан та ами нагзарам ку нем думат нем хомадах мегирам ай гап неста и бачако ин мошинча эвакуатор жат кесем оз эвакуатор мебиёя бор мекунем мебарем агар тами период рафтести финиш даку это для меня будет победа мы айдем ите финиш дромадистам фамиди мы монда нарафтестам айдем рафтестам это самый главный балнош зур да макс балнош аби гирем да машина такси ма бизан чиқем шо молодец подписчик мон зимняя хушрунавай мон хайкна нем чиқеда ку бача коз инам бурда ози да ягон дашон метинё ҳама даётон бигирем машинча ози эвакуатор омадак бурдем макс бас ки дастом ях када худо бигада як соат чиздам ко гапи бисёри гап мезанӣ ки эвакуатор да боркинша бостом каме рафте эвакуатор им омадак макс буи шашлик кадистае ки неста ягон чи иқа кор мекунӣ неста ягон садақа кунӣ ягон гӯспанд бизичара бикишӣ маҳрака кунем бачаҳора сервиса фарёд кунем биёям рӯзи ҷумъа маҳрака мекунем мошинта нафрӯхта уже шедри шида
яке макс нафрӯшида ида Напрси адреса дар ҷой. камтар одам Дора биёя. камтар биёя ки бо намереса. се гӯспанд накишӣ бо ина эвакуатори мо бачако азиз и постоянный клиенти моа потихоньку Ура бичи. ну чётко айкадага всё красавчик и хеле одамора чӣ мега сантиметр шик мега чӣ мега чётко медуроян ку зур парковат мекунад Чим мегуфтан? Фаромӯш кардам аз фикримон дар дигар чай бӯй шашлик омаде. бӯй шашлик не майли то маҳрака кардана ягон шашликча бихар бизанем пул надорам як моҳ шуда ку рӯғанӣ нахӯрдам макс як моҳ як моҳ шуда ку рӯғанӣ нахӯрдам привет всё можно загрузить да макс давай тестар ки бача берин реально хунукай ёрдамаш ку мошини мардам да эҳтиёт карда шудем ки мошин айта неста аёда наброр хата ту бугу мошина шумо бугу мемори камтар бихӯрӣ дам кадай аккумулятор надора ҳамин фақат соҳибошон ёки аккумулятор медизан ёки ключ медизан макс давай да нейтралка мониш дурӯғ меганӣ нимаш инам хози бориш мекунем бачако азиз мошинам мебарем ятай шумо соҳиби мошин мешӣ бо чӣ гуфтанем ин мошина мо мефурӯшем ягонта желание дори мошина харем мо ягон каса маҷбур намекунем ягон каса фан накардем шумо хитон дори сар ба сари хитон фикр кунӣ мефуротай бихар намефуротай ҳеҷ ки маҷбур накарда мо метавонем озира да авита партоем ягон одами дига да фурӯшем но мо фикр кардем ки агар шуморо соҳиби мошин кунем шумо хирсанд мешед бачако азиз всё просто ягон фикртон дур нарава мо ягонта шуморо уговорит намекунем маҷбур намекунем мошинча да хидмат маъқулай но агар мошина фурӯшем бо да ютуб видео мешава видеоам кадам дар кора баро ки қавдан подписатсия мекунанд моро тамошо мекунанд нигоҳ мекунанд мо бояд ҳар ҳафта 2-3 намуд видео кунем бачако азиз инам хулаки гап кор мошинчаро бинед я намуд кор мекунад ки даже намешнавӣ медони нархи мошин 1 миллион 800 000 галфидагия BMW X5 дизельный маленький пробег на нейтралке стоит он да нейтралка дамон да он снял рученька бачако изоз мешава фурӯшу минимум 1 миллион рублей кор кунам ҳай мошин киси ну жалко фрухтад вая бини чӣ довольный ина бина руша бини вая бини чӣ довольный рисчош мондагӣ намедонам дига чикор кунад да як рӯз 50 000 кор кунам баъд конечно хирсанд мешава сағира мошина так шуда шумо нишон дидем бачако азиз ёк не таги мошин задагӣ неста дести ланҷеронош ҳамаш дар ҷошай парогошам нишон метавонед таги мошин писидагӣ неста дести тагиш написида бачако азиз макс тамом метони фрой капот мапот шӯй нашава нехи нишон дидем бачако азиз ёгирем аккумуляторш надода ки зиқ шидам аккумуляторша дузидак зиқ шидам мегум ҳамон вақти харидам гуфтам ки ку мега шикастак окисление надия гуфтам дурӯғ кардем сағираи вай уже медони одамотро фан кунанд макс нахи ай тагиш нишон диҳам бародаро бинанд барое ки бачако азиз мошини битра харидан як риска ёки мебири ёки бой мети всё просто барое ки мошина мо разбират накардем надидем мега нав хадавой кадагӣ мега ҳамаша кадагӣ мега нахи нишон диҳем таша ягон масъала начакидестай чашкаош созай ну балонои зимниш маъқулае шумо да абишат кадагӣ набошам да мошини худам мезадам гап зако чӣ гуфтанӣ маъқулай балонош балоно маъқулае ну абишат кадагӣ барои бачаро подписчикда намешид ман инро худам медонистам чикор мекардам не шарти мо ҳамин ки бачако азиз ту бояд да подписчик тиви набошам фақат кор мекунӣ мо дигарорам кор кунам батан Starline яқа кӯҳна ки бата я намон нишон доде Starline гуфта и ҳамин ретро и медони солиш
96 сол про мен гевест комплектация. این запасной ключ. Комплектация зура ай ключ мефахми. И Volkswagen ай ку? Не, и. А, ине. Сат фойзай. Чико мекунем? Мепаремш. Рафтанда да Telegram мепартемш. То рафтана подписчикам миён мефрӯшемш. Ҳама доволӣ мешаванд. То мо омадем ки эвакуатор машина фуровард. Так-то ҷои удаш нафуровард. Кадом машине ки да ҳаминҷа намонам тез мефрӯшимш ки уда фара лада вестара мондам. Сразу фрухтемш. Ишам ҳам хе мешавад. Гап заку какие планы дальше? Плани ҳози ҳам хе медурем офис. Да Telegram парто биён баранч. Всё просто. Чанд сум мепартемш? Ман мегуфтам ки ми 390. Ҷои шидиш. ҷои шидиш даргаватса накунем. 390 қати эвакуатор буксир мекунем чико мекунем. Суратш бигёз я 3-4 бибурем. Мепартемш течен 3-4 соат мепартем. Акива намедонам успед мекунем фрухта ё ки не ё ки мехаран, намехаран ин машинитра. Чӣ ба намехарам? Пока ман передумад накардам бояд бихарам ира. Ты ҳақ надорӣ да передумат карда. Боро ки машина абишат карда гем барои подписчиков. Рафтем хак аба бисёр накунем ки ях кардам бабуна. Ты се гудак дори сағира. Боро агар ты ях ҳам кунӣ ку ҳеҷ намекуна. Ҳа? Марк чико кардӣ? Имрӯз ғавз пӯшидай? Чум дина рӯз ях кардида? Бечора, ҳа? Да пеши я дунё одам будак чико кардӣ? Фрухтӣ, нашида, чида? Фрухтом. Машина харидан. Банд кофтестам, переставить к ней машина. Да иджа Чиқа переставить мекунӣ? Фрухта мегӯй. Короче, харидори тикатику вообще қиин да. Мегам да инҷа соз мекунем, да инҷа. Мо тра гуфтам ки сервис заиф Гуфтамаш якним мо, ҷо намешавад. Майли гуфт беста якним мо. Фаҳмидӣ? Да, инҷа таксиста о, машин дора мегарда. Мегаи да инҷа беста майда запчасту шоварда монданг мегирам. Ай ҳамин шаҳрай? Ай чи ай, Нижний Тагил. Якним мож дад мекунад. Якним мож дад. Запчастоша бад ки мехара. Ой раҳна беста перестад ки худаш мехара, миёра ҳамаша. Худаш мехара. Мен якним мо хай меставли. Машина ҳама чиша гуфтам, ҳама дарча гуфтам, чи проблема дошт, автотекаша нишон додам, ҳамаша ина гуфтам запчастои чизи ҳасте да миҷай да салон шайбо, нахар и чизоша списка кардам додамаш. Хес Макс бон ай пишите гап нашнавам. Пробегша гуфти. Ҳамаша. Ҳама чиша полностью. Что бад ай соскарон нага ака фазин иҷаша нагуфти хафагарӣ нашавам ки дама да конеса проблема. Ҳай накардам. Ҳеҷ ка ҳай накарда. И ҳамун фурухта гудам. Чизи гуфта, ҳамун чизора дата гуфтестам, буфаҳмтам. Так что ами как есть, так и отдал. Ягон чиша нагирифтам. Гуфти ки чанд сум кор мекунӣ бо видеора дида муна фан кардан исуса накунам. Ман гуфтам нархи машина чанд сум харидам, чанд сум ина туда додестам. Чанд сум та машин кор. Чанд сум кор кардӣ баъд? Ко ҳамеша бу ки интересния охиришда. Ва ё баъд ай обучение муна харидан ко ҳам ка савдогари сахтае ки фақат арзон мекунанд. 390 додамаш машина. Минус 350 нархи машин. Минус 3500 эвакуатор. 7500. Минус автотека. Автотекаша ҳисоб мекунем. Ина 33600 сум да якним рӯз кор кунай. Да? Не 36000 офтодам. 36. 36000. Бом 33 офтодам. 36300. Молодец. Кока намич кона кардам. Овардамаш, додамаш. Иям ҳеҷ кона мекуна. Да раҳмати калон ки ты вай кади Макс. Ты метавонисти зиёд кор кунӣ 100%. Да. Раз подписчикора доди вай як камбағала, як бояй, может быть соҳиби ягон чи мешава. Может быть мефруша кор мекунад, может быть такси кор мекунад. Фарқш нест. Самое главное довольный боша. Ҳама секреточка гуфти, ай боша гуфти, камбади набоша шидак Макс. Ҳамаша. Шид набоша. Переставитш кун, запчастоша бон бугу биёя. Ҳамин ки тамом чи видео дар рӯзи баъд шава одамон тамоша мекунанд. Не. Чи не? Я сюрпризи дига. Пул метидам. Тақсим мекунем? Не, тақсим намекунем. Мерем машин харид. Чӣ хеле машин ай? Дига ёфтагиам. Машине ки ад души ай. Teda 100% он машина маъқул ай. Любимые твои машины. Ҳам хеле машина зимо мерем, мехарем, ҳеҷ када наметем. На теда на подписчиков. Ягон кас да намефурӯшам. Созиш мекунам, машина 100%иш мекунам. Баъд хеле да ман Макс, навша машина тӯфтаги бошида мехоҳем дим серия мекунем. Ты дар дим серия мегӯй ки чӣ хеле машин хариди. Боро ки видео дар рӯзи баша одамон тамоша мекунанд. фурӯш нагӯй ягон кас. Не, намефурӯшам. Бачакои даъватон хайр, раҳмати калон ки моро тамошо мекунем, поддержка мекунем. Ина як машина харидем, да подписчик фурӯхтем. Макс 36300 сум кор кард, довольный. Ну айта обед ҳозир мерем ягон чи бихарам ки я ҳафта шташ кам рӯғайра надай.
даматон хайр, хитон эҳтиёт кунед, дар паноҳи худо бошед. Махкам ки ба дӯстои каҷолат.